250 метров и новая цель у нас. Откуда сам будешь? Оказываем документы, давай. Нету документов? Мобилизировали. А что не сдался? Сказали, сдавайся. Sejumlah prajurit Ukraina lagi-lagi dalam kendali angkatan bersenjata Rusia. Ya, baru-baru ini tentara Rusia berhasil menangkap militan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 21 Maret 2023. Давай, пошел. Terlihat jelas dalam rekaman situasi menegangkan yang terjadi di medan pertempuran, di mana tentara Rusia terdengar terus mengeluarkan kata-kata umpatan dan berteriak, membuat sejumlah tentara Ukraina yang ada di sana semakin tertekan dan pasrah saat ditangkap. Meski begitu, tentara Rusia tidak berlaku kasar, dibuktikan dengan masih hidupnya semua para tahanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Документы, давай. Нету документов? Мобилизировали. А что не сдался? Сказали, сдавайся. Выходим. Поднимаемся, твари! Бегом, блядь! Второй тоже! У меня тоже, блядь! Бабушка две ёбана по голове, блядь! Давай, пошел. Брат, как укропом взяли! 250 метров и новая цель у нас! Оказываем первую медицинскую помощь пленным. Венецкая область. Ответь на съем. Да, Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 402 pesawat Ukraina, 223 helikopter, dan 3.471 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 700 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 165.610 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-390.